Mizoram lar sap chuan Ramri buai awanga Mizoram mamo lak luna kongpui National Highway number zathum paruk danpin ani thin chu thil thalo tak mihring puite digna le chanvo hnual suatna ani ati he har sana chinfel dan ol samber chu kaladan multi nodal transit transport project arang theyang bera siamzo ani ati nimin khan lar sap brigadier bd mistra chuan Mizoram Sarkar malakna poimo deute belchiang turin Home Department Health Department le PWD ho tuliante Raj Bhavana koma Larsa Brigadier BD Mistra chuan Ramri boina chungchang ral khata changa alo siat aya achian thar sat thu soin boina chinfel kong chu silai mu met puak to mi alawa boruak muan om taknen so atul ma sa ani ati thu nei tu sang jok state level anga Ramri buai chingfel tura indona tan Ramri Shula district ate boruak muan om a om nge nge atul ma sa Ramri Shula boruak muan om siam tu chuan Ramri Shul district khau tu te Mizoram lama deputy commissioner le superintendent of police te Assam lama deputy commissioner le superintendent of police te an poimo ma sa ani ati lar sap chuan Ramri Shula district thunei tu te chu state pani kara boruak muan om theinan anin thian thatangaya ni tin emo a thei anga jingin anin biak tona chanchin an in hril reng atula forest official te po police roya Ramri boilai an tlolo angai bok ati COVID-19 Shrileng dono konga Mizoram Sarkar ache thathokhata a hriat thu asoya Shrileng to phun ala hriat lo wangin Health Department chu damlo khum siambel konga te COVID-19 siveite en Kondabik Hospital siambel konga te oxygen atam theyang ber khol chungchang ate ventilator tamjok nei belte thoktu inlak bel konga te vaccine chakjok a peturte siveite en Kondabik damdoi tamjok nei turle COVID-19 Shrileng dona konga film khurna mi puihne na nasajoka zirtir na konga te tha lawa tangmarpat turin achani lar sap chuan Ramri boina wanga Mizoram mamo lak luna kongpui National Highway zathum paruk danpin ani thin chu thil thalo tak mihring puite digna le chanvo nual suatna ani a he har sana chin felna ol samber chu Kaladan multi modal transit transport project arang theyang bera siamzo ani ati lar sap chuan PWD ho tu te chu he project poimo tak chakzo ka thok tu le project na thona tu sum tang mek bo nor chu ani theinan central sarkar nor turin acha atul chuan Mizoram lar sap ani na ang point central sarkar dor ain huam thu asoi bok ani tuna chuan National Highway number zathum parukhi Mizoram nunanar aniria marse Kaladan multi modal transport project siamzo ani hun chuan Mizoram tan ni tin mamole bungro chok luna kongpui zau jok le ol sam jok om don ti soya he kongpui hi Mizoram tan mai ni lo India ma chak le India rampum tan puwa project poimo tak ani ati Larsa Brigadier BD Mistra le Sarkar ho tu te inkomna hian Mizoram le Assam Ramri buai chungchanga Mizoram Sarkar dinna malakna kalmek le machop te ngai thlak ania Home Department ayo in vanlal ngai saka secretary le David H lel thang liana OSD ten report an peni COVID Shrileng dona konga Mizoram Sarkar malakna poimo tak kalmek te le Sarkar in machop anei te tarlan ani bok New Delhi mun pune Right and Risk Analysis Group RRAG chuan zir chian na an ne tangin kumsomli pani liam ta chung khan ma chak biala state Ramri buina chuka wanga thi chu mi za songa pasari an ni tua mi zathum somruk pakhatin liam an tuarin mi singruk sanga zasari somni pakwa chu mundanga insaseng ngain anom to tian talang RRAG in report ati chu border dispute in the notice
the rigging war within a hian state Ramri chungchang a boina chhuak ki Assam le a Thenom state Arunachal Meghalaya Mizoram le Nagaland te inkar mi vek ani thu an ta lang bawk Union Home Minister Amit Shah ba ka Assam Arunachal Meghalaya Mizoram le Nagaland Chief Minister te hnena lekha thonin RRAG Director Suhas Sangma chuan state Ramri boina wanga thi te India khwale tui dik tak vek an ni thu a soi Assam le Thenom state te inkara Ramri wanga boina chuaka thi jinga hian Assam Nagaland inkara boina thleng wanga thi tambari mi za somthum porukan thi towa Assam le Arunachal Pradesh inkar boina wangin mi za som an thi towa Assam le Mizoram boina wangin mi pasari le Assam le Meghalaya inkar boina wangin mi pali an thi to ti report chuan ata langani liam tur po Assam le Nagaland boina wangin an tambera mi za somriat pali an oma Assam le Mizoram boina wanga liam tur hi za somli pathum om toin Assam le Meghalaya buanga boina hi mi som pariat le Assam Arunachal Pradesh boina wangin mi som porukin liam an tur to bok chakma chuan Ramri chungchanga boina wangin he state chu Supreme Court a azwa ko fowa ma se chin fel hi executive lam khoi turani hei wanghian Supreme Court po in boundary commission din turin alo rot thin ani ati he rotna hi state te hian an pomlo ani emo Supreme Court in arwat ten an pomlo ani chuan boina chin fel konga mason a har hle don ani ati boundary commission din rotna hi nol alo ni fo to ti a soibok Assam le Meghalaya border boina chungchanga Justice YV Chandra committee rona chu Meghalaya sarkar chuan alo hnol towa committee hian langpi chu Assam lama apea hei hi Meghalaya lamin an pom theilo ni Assam lampo in Supreme Court in kumsang ni songpalia Assam le Arunachal Pradesh border boina chungchang singfel tura arwat member pathum omna boundary committee rona chu alo hnol ve to bo commission hian state pahnih te chu ram in chu laya za asom sari tanga somriat vel chu Arunachal Pradesh lama betira hei hi Assam lamin an pom ve du lo ani sarkar lai pui chuan Assam le Nagaland Ramri boina chingfel turin boundary commission pahnih Sundaram Commission 1971 le Sastri Commission 1985 alonin to boka ma se heng commission te rona hi state pahnih hian an hnol ve ve bok State Chief Minister te chuan mani thu anga thil kaltang puitum lo turang enin RRAG chuan Union Home Ministry le State Sarkar te chu Ramri boina chinfelna tu resolution ti fel ani ma chu status quo vonga Ramri boina dang a chhuat to lo na turin CRPF tho puin an huaya State Police te da dan le thu pek te thataka kengko turin angen ZPM thalai chuan thu chhuah siamin Himanta Biswa Sarma kai hruai Assam sarkar in boina an siam kal zela Mizoram chak lakna kongpui le rel kongte andanga COVID-19 kai hnoi bungruat thlenga an dan wangin Mizo mipuin an phak to kongtin renga Himanta Biswa Sarma an beilet mek ti an talang Minister Robert Romoy roite ero chon Twitter atangin Assam Chief Minister chu langsar thei angberin atlon ti soin kan minister in Mizo mipui zawmna alo hral hinna kan ti hianin ti Robert Romoy chu Ramri chungchanga Mizo mipui tanrualna za zo lowa puin ZPM thalai chuan vailal ma a atlom hian Ramri chungchanga Mizo mipui tanrualna a za zo lo ti pholang chianga Mizoram ro relna khole minister din munna satakina tirror bangani antia chu tiang mi chu Mizoram in amamo lo tian soi ZPM thalai chuan Robert Romoy chu ami malham thana tura chuan Mizo mipui zawmna hral hnia lowa an ngai thuan ta langa Mizo mipui zawmna hral zonga ache hi kan ngai thu tak lea Mizoram mipui hnena ngai damna dil siama minister atanga bangam turin kan phutani anti Ramri buai mek kara buar chep le a chevel chungchang ZPM tlawin azia hi ngai thlatel teng o buar chep phai nuama Assam sarkar malangla hi kan soivul lia indo pui panina Japan ral lian an ron chukang main Assam lam kan hmulen pha hial mai a chan chu Mizoram sarkar malangna serlui bial tu MLA le district administration lamin ziak lo tura min ngena wangin kan ziak lowa
buat chep hi mizo te luaram ani rualin Survey of India map siama chuan Assam rama a bet ve tlat awangin Assam lamin thu neina an nei reng thina Mizoram sarkarin alangte luawin ma alangai lowa sai hapui vi lama indona omnu vaireng te autos tana boina lian a chhuah nu kumin kumtir vel khan ser lui bial to MLA in a MLA fan mangin ling rota sem tira a lei anema wangin an du na takmun ero aling hlei thei taloni Himanta Biswa Sarma aron CM nuwa buat chepa hian pu rinsang a ser lui bial to MLA ling road lai aero puizo kong anon siam an tumta chu chuan min ti hi tanak mai ani an kong siam tum hi tendar thlapania buat chep lui kaina tur lei siam an tum po tendar thlapani ba ka contractor hi mizo thopuya som he nge ni pu rinsang a ling road siam ti hi ron chuk bi ve hrim an tum emoti ve hrim tur hian a oma Mizoram Police le Assam Police te chu buat chepa ani nepta ut maya anni la in an be sei lo dewin an ram map chunga doral na an muta a sai hapui vi kong an siam chuma Mizoram sarkarin a phal sang mai angkha ani tatlat lo buat chep a kong siam bel tum em lo Mizoram sarkar chuan ling road puitling zok Mizoram Police camp kalna tur chuan lama siamin alai tatlut maya phai nuam lam atanga Mizoram Police te omna panna kong an siam ba ka sai hapui vi atang ling road tan han lu phei pui le a leido turin ruwa mana an siam zui boka Assam lam Mizoram chukbi em tan chuan hapui na angut ani ve bok nge yang buat chep lei tender an chua sala an khoi zui ngam to bok si lowa an mi le sa te laka an mai bal phi faina tu niom takin buat chep tlanga an police camp lu na zon buat chep lui kaina tur thir leido an han tum ve tangota CRPF lamin an lo la phal sak lo zuya do kai ngei an tum het le lei an do ta che ti fin fia tum me kania thu a chiang wat tura nga yang tlema zong kan han ziak lui china minla ngak ro sarkar hu tu ten an ti reilu tuk chuan Mizoram sarkar le Assam sarkarin ling road in ria ruk sak ve chung sia an in lai siak dan tlem kan ta lang le donia an JCB man ve hi an in tok hlol lo chau thin ani ngoi rengin thil thlir ahara Dr. Lal Thang liana DC scholarship kanan bia work more talk less mite minti sak mai zela hei hi scholarship district MJA chuan dikan tia Ramri malak na hi kan ngoi pui ta chia hei hian malak na ati chaka kan hriata piang kan ziak lo hian masona ro pui takasiam tangei ni in alang bok pu ZPM tlaw thuziak I min ti bengwara engoma chan chu mizo mi puiten hemi atang hian Mizoram sarkar malak na Ramri chungchanga Mizoram sarkarin a malak na te a thoi thamin kan hriat pha thei ome ole viewer te hne nangen na han je ve deila kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti kha milo me sak ve ngei turin kan ngen chuwa tin kan video upload tharte in lo mu zung zel theina turin notification bell kha metula ola inda don ya